uyasebenza ngalesikhathi ngikho lokufikisa 180 kg Desa que les digo que es un desafío. Para que un paquete de gobierno. No, le da un medio. Le da un poco de que la basta que va así. Mo pues inti. Date ya bisa. Wala na habang nagwes na kinigil siya na yan. Bakit ka masimo? Uganda wa usa ko ba na kubusa e ko ba so so. Oh, sila patay pero tapatawa sa mga challenge. Bawat na kinigil siya wa challenge.